Nimunyemerere mbahe ikaze inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV nyuma yo gutangazwa kw'amajwi bagaragaza ko Ruto yatsinze Odinga. Abanyashyaka ba Odinga batangiye kwigaragambya batwika birara imihanda. Abanyakenya bari inyuma y'ishyaka Azimio la Umoja rya Raila Odinga batangiye kwigaragambya, aho abo mu gace kitwa Kibera muri Nairobi batwitse ibintu ndetse bavuza induru mu rwego rwo kwigaragambya ibyavuye mu matora. Kuri uyu wa 15 Kanama 2022 nibwo komisiyo yigenga y'amatora muri Kenya yemeje ko William Ruto w'imyaka 55 ari we watsinze amatora ya perezida n'amajwi 50.48%. Icyakora ibyavuye mu matora ntibyashimishije na nyir'ubwite Raila Odinga kuko atigeze agera ahatangarijwe ibyavuye mu matora, cyane ko amajwi y'agateganyo yagaragazaga ko yakubiswe inshuro. Mu kwatsa umuriro ku byavuye mu matora, abakomiseri 4 kuri 7 ba komisiyo y'amatora basohotse muri Bomas of Kenya ahatangarijwe amajwi. Ajya kuganira n'abanyamakuru, uhagarariye aba bakomiseri yavuze ko bitandukanyije n'ibigiye gutangazwa byavuye mu matora kubera umwijima wagaragaye mu cyiciro cya nyuma cyo kubara amajwi. Wafula Chebukati, perezida wa komisiyo y'amatora, yavuze ko ibintu bitari byoroshye ndetse abakomiseri 2 bakomeretse. Ntiyavuze byinshi kuri ibi. Chebukati kandi yavuze ko komisiyo izahagarara imbere y'abayitera ubwoba. Ruto yavuze ko azayobora guverinoma y'umucyo na demokarasi. Ati, ndashaka kwizeza abanyakenya bose ko uwo batoye wese ko iyi izaba guverinoma yabo. Ndashaka kubabwira ba mukeba ko ntacyo bakwiye kwikanga, nta mwanya uhari wo kwihora. Nzi neza cyane ko igihugu cyacu kigeze aho gikeneye amaboko yose ngo kijye imbere. Ntidufite umwanya wo kureba inyuma, ntidufite umwanya wo gutunga intoki, ntidufite umwanya wo gushinja. Tugomba gukorana tukagana kuri Kenya ikora, ifite demokarasi iteye imbere. Martha Karua wari umukandida visi perezida wa Raila Odinga yanditse kuri Twitter avuga ko ibi bitarangiye. Ubwo perezida wa komisiyo y'amatora Wafula Chebukati yari agiye gutangaza ibyavuye mu matora mu nyubako ya Bomas of Kenya i Nairobi, habaye imirwano hagati y'impande zitandukanye. Abashinzwe umutekano bagerageje kugarura umutekano bakoresheje inkoni. Abashyigikiye Raila Odinga muri iki cyumba cya Bomas of Kenya bagaragaje ko batishimiye ibyaba bigiye gutangazwa. Odinga yatangiye guhatanira uyu mwanya wa perezida mu 1997, ariko ntabwo amahirwe aramusekera kuko atsinzwe n'inshuro ya 5. Ngibyo ibiri kubera muri Kenya nyuma yo gutangaza uwabaye perezida. Tume tugutumikire kandi udukurikire, tukugereraho utabasha kugera, tukugereraho wadutumye. Iyi ni Eagle Stamina TV, haracyari intego Rusinewani. Turabakunda cyane. Hasta la vista.